Chibai ule vainun kong ruai tuatan pathian thu athaber Beisei la Harsa lai Paltlang Rawh ti kan ngai thla le don ani tukin devotion atan kan hmang le don nia tukin chutlemin athu a hlom lo deuh mai theia huap zau deuh tul ka ti sia ngai thla le phot mayang u masain hebrai bung ruk chang som le pakhat thu hi lo ngai thla le masa ila nima sela atop thlenga Beisei na fam kim muturin in taimak pa nga yang khan taimak chua theu fo ula kanti em mai lalpana thumal somro se amen helai thu a hian hebrai mi te hna le khathon jiek tu hian pathian thutiam harin na a Beisei na fam kim chu mungei tura andam chunga lalpa mitmu a thil tha ti ban san lo tur le taimak chua thokorim zel turin afui ani chandam na hlo chuna na pathian mitlum tuma thokorim nilovin khongai na a chandam tu pathian minga mangai na rongbol na thoka an thil thati te chun zom turin ati ani achan chu chutiang rongbol na chu mithiang lim te rongbol na a telve na rem chang ani baka chu an chun zom zel kha achulani mithiang lim te rongbol na chun zom kha thilpoimo takani chu wangin ring tu chu midang ta na mal som na ani hian arin na po pom anuam thin ani tukina hian kan ni na le din mundik tak hi ma ni in fia thevela lalpa minga thil tha ti zel chak na kan la nei nget rengem mitam tak chuan ko ran le pol rang ranga ni na chel fo si in phurna le tuina anom na bosal vekin anmo phurna antiram ram thina rongbol nom na po an reto lova midang phut na in an khat thina ni an thil thati te chuan omji em nei lova in ngain an phurna are lek leka an beidong lek fo thin mai tin zirna konga te eizon na konga te mani nun in siam that tuma kong rang dap kual vel na chungchanga te mani buain kan buai theva mani konga kan buai theva ni chutiang ang chuan mitam tak chu an kong thui fe zo si in atop thleng lo de hlek hianin alak lo a hlo thlin na tak le an Beisei thleng lo de hianin beidongin an top fo maya apui em ani papakhat hi an khothen om private high school a zirtir tu na thokin a oma anupui fanau tenen an chang cheve hle thina an school metric result athat dana zira aided high school a lan kai tura Beisei ani a an hlo atlemin khosak a Harsa si a in lu aman nen Harsa ti ve hle thina kumriat atho nuwa aided high school a lan kai hun ngak chuk lovin an ma ni kho a ko ran sikula hlo tlem te hlo in ain son san ta dai maya chumi nu laka chuan akum le a aided high school a lan kai tura in bo sai turin le kha alo thlenga abang man sia a uinge mai Harsa lai kha apaltlang te hle na a abeidong ma khet ero apoita ni chutiang ang chuan mi then khat chuan voini thum tongta in an du le an nuna thil poimo te lalpa hna an dil thina a then chuan kar ni te kar thum te po ani a then chuan kum khat thleng te po ani mai thei an du huna a chan na an mu lo chuan an tongtai na te an ti topa engma ti thei nei chuang si lavin khreom na anin bel cha fo thina ni kumzabi som pasari na hun laya Germany apaitis har na kha aropui ma kha vaile khata lo thleng thute mo karni khat tong trai tluta wanga lo thleng ani lova Lutheran theologian Philip Spener aten kumtam tak
atui mi le mi in petlem te chang hova bang lova an tong trai ngar nara ani a kha an ngak rei via vani aman po an pe ni an tong trai chan na kha an ngak rei ve sin o thil tha Beisei in a Harsa laya top san lovin a Harsa lai zong an Paltlang chu to nuwa an Beisei chu an ngak chuak ta ani kha una du tak inuna thil nga Beisei inain karing tlat mai izirna ni mai theya i eizon na ani theya kopui tur chung chang ani theya Hrisel na le itong trai chan na te po ani mai thei chung chu i ngak ngar ani mai theye kan nuna kan thil du le Beisei te hi lalpa hne na kan thlen chat fo thina naupang tui sok tura kan tir ang ngota kan du huna lalpa che tir tur kan ni lo ti kan in hriat apoi mo a mi rengin kan ti tur chu lalpa wangin kan nuna thil tha kan Beisei anga lalpa le amal somna thaber kan Beisei lain athu thua om tura aro rel na pom thiam ero kan zirtel angai thina a thaber Beisei la a Harsa lai a waiting lai hi Paltlang turin in ring pokang u Hebrajek tu po in atop khenga Beisei na fam kim muturin in taimak pangai angkhan taimak chua theu fo ulakatiani ati hi tukena hian zom itum tharle te ang u thil reng hi angak tu ni hi do thei angai thina kong le lama chuan ma ni tan spiritual lesson poimo em a om thina ni tharau thianghlim khen ni a po angak tu te chawin thil tha an chang chuaka tharau thianghlim an changani inuna lalpa hi ngak zel la irin na inun na le ithin lung in nga na le thlamuan na lalpa hi lo ni zel sela vena hian inun idu thusam ang ani lo po in lalpa hi Beisei la a thaber Beisei la a Harsa lai Paltlang turin inti chella inti huaisen la malampanin kal zelang che ti chuan lalpan engtik nia emo i Beisei chu anga chu ti rang che ati thlon lawang che ama chu i Beisei tlata inunin nga na ni mang tak takani chuan lalpan chu a hailo lalpan a chin chi ang lalpan a hun taka chu a chana po apiang che ati thlon lawang che ti loring tlat la lalpa hi lo ngak trang la a Harsa lai a waiting lai hi Paltlang turin lawin ti chel tlatang che lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnu bermin mangai tu tukina hian a thaber Beisei la a Harsa lai Paltlang ro ti thu kan lungai thale ta a kan nuna hian lalpa kan thil du le Beisei te nga atul chang om china rei kan ti chang te om china kan bedon lek chang te om china mitam tak phei chu an bedong china ni tukina hian nang chu nga chu tur om pathian omakha ini a imi te himin te bedong ngai lovani chuwang chuan Beisei tur nang ma a omawangin chu Beisei tlata a Harsa lai a nga lai ngak chuaka Paltlang thei turin tukina hian do theina nen chelna nen min thuam tharla lalpa kan nuna kan mamo kongtin re nga kan mamo chana atharin lo ni leang che i khongai nalali so Krista mingin kan ron dile amen.